आयुर्वेदाचो प्रॅक्टिशनर म्हणून गोंय वेलनेस टुरिजमा खातीर एक प्रतिश्ठीत स्थळ करपाच्या यत्नाक तेंको दितलो. आयुर्वेद म्हणटा तो भलायकीचे जीण जगपाचो मार्ग. गोंयांत जावपी 4 दिसांच्या संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेसींत व्हडा संख्येन वांटो घेवचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उलो मारला. बुधवारा जाल्ल्या 9व्या जागतीक आयुर्वेद काँग्रेस आनी हेल्थ एक्सपोच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, पंजाबचो भलायकी मंत्री चेतन सिंह जयरामन आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. 8 डिसेंबर ते 11 डिसेंबर मजगतीं चलपी ह्या एक्सपोंत 60 देशांतले 5000 आयुर्वेद भागधारक, वेवसायीक, दोतोर आनी तज्ञ वांटो घेतले. देशी आनी विदेशी कंपन्यांनी 250 स्टॉलां ह्या एक्सपोंत मांडल्यात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे उपस्थिती उपरांत हो एक्सपो उलगतलो. सर्वप्रथम मैं विज्ञान भारती का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. लास्ट 8 वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस उन्होंने जिस तरह से 18 साल से आयोजन कर रहे हैं और आयुर्वेद पूरे देश में और विदेश में उसका प्रचार और प्रसार आप सभी लोग कर रहे हैं. इसलिए आप सभी का और सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. आप हमेशा के लिए आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार पूरे देश भर और विदेश में लगे हुए हैं. Being an Ayurvedic practitioner myself, I have supported the endeavor of making Goa as a prominent place for the wellness tourism. We have started the Ayush Wellness Center at all primary health centers in Goa and have posted the Ayush doctors at these places. Ayurveda shows us the path to live the healthy way of life. As the Ayurveda practitioners, our motto is Swasthasya Swasthya Rakshanam Aturasya Vikara Prashavanam. To maintain the health of healthy individual and to treat the disease of the patient. The people are also giving the great importance to Ayurveda and meditations in terms of the pre-pregnancy, the pregnancy and post-pregnancy period to have the healthy progeny. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रोजारियो.